Assalamualaikum dostlar, sendeyim birge men Asılcan. Bugün biz dostlar Minecraft oynayıp boğumuz ya. 41. aslında benim Minecraft. Endi Minecraft'ta oynamaya köpüp. Endi bugün modsuz yaşında mod çok Minecraft'ta. Al başlarız. Dostlar arkadaşlar Minecraft'ta Minecraft sürücü kettim kelime Minecraft atmak koydum. Atı da var. Onda at çok kutsun mu vardı uşaksan ya. Bırak bir vakit Minecraft'ta da video. Onun müzik kanalında video azak var. Kutsun olarak. Sol sürekli olmuyor. Dostlar koşuk. Abi için aşağı batımız bu bayağı. Başında aşağı. Ya dostlar, Minecraft oynamaya köpüp neyse. Çok olsun video çekmeye köpüp Minecraft'tan özüm oynayacağım. Kop oynamayı bırak. Andasında bir ettim. Sağ olsun aman gibi. Dostlarımız. Müsavatlı videodan çıktık. Pardon. Dalgası tanıyacağım. Bilmiyorum da приключения седьмого месяца. Приключения из седьмого. Ой. Şimdi evet, sıcakta bot ederim. Belki saat bana inanmıyorum. Kelime tabiat anlamı havaya namaydı. Zeytinin neyini? Oo top. Şimdi lazım yok. Ağaçlarda yardım kulüplerimiz. Yayın odamızda. Ben kendimi yastıkça sabahımız. Ne bakın ki? Ne Minecraft oynayacak. Gidelim.
Nişaneyi peach жасабыз. Сосын кирка, топор, пилич. Ben basıp koyup gideyim. Hoppana. Oo, koyu var sonunda. Kiremit. Kiremit. Hoppana. Başka var bir de. Oo, şey, kilit. Tamam gidip tane kovan. Onun sadece Tügülağın dostum maçınıyız. Aylık yiyeceğimiz bir yeriz. Şöyle yiyelim. Yiyelim. Oh, tavuk. Tavuk bu. Ha, tavuk etmezse. Tavuk etkilemediniz mi? Oh, siyah sence. Oh, sen ne diyorsun? Yıkmaz yemeği diyorsun sen. Ne güzel koy, onu sanmıyordu. Canavardan bileyim mi? Canavar. Çok mu? Susar. Hayır. Hayır. Koy dedim. Şimdi İngilizce yazıyorum. Oy be. Nasıl yemin gider kapı sayılır. Tabii. Сейчас не увидят. Vallahi aslında su gibi. Eğlenim ne? Nasıl genelde? Uğulda da olmaz. Böyle uğulda olabilir. Uğulda olabilir. Görürsen. Bersama mobilnya teman dobrak. Oh, kira-kira cakep nih. Keren ya. Tembattı.
Küçük bat azam bol. Kim battı? Azam bol guys. Azam bol. Hoppana. Neyse. Yaşama zaten istedim de boyayım. Öyleydim. Bak gelirse önce insan yapacak mısın? Öyle. Sen bugün iyiliğini koyamsın. Neyse ben железо табам ба деймін мен. Так, шығамыз бұл жақтан. Бұл жақта ештеңе керегі жоқ бізге. Қойсын. Анықтан үйлер бар екен. Асқа бақтан. Керек болды бар бізге. Достар, хотя бы. Менде азақ подписаться хотя бы. Он подписчик жеткізіп тастайықшы. Менде азақ подписчик достар өтініш. Видеоның бәрі бекер кетпесін өтініш достар. Тек қана екі жазылушы менде. Мен білмеймін. Алдында қарағанда екеу болған подписаться етпесе. Кім подписаться етіп бүгінгі уақытта. Бұнда шығарында екі подписаться. Аяқта қой бар көп екен. Қой мен сиыр фермасын жасайтын болып тұр. Бірақ жаңа қой көп екен шынымды айтсам. Болды өзі қойға тиіспей қойғыш керек болады. Осы жерге давай үйіміз сұрақта завод тістек бінші. Мен үйім қалай салам. Кішкентай қап салам әзірше. Потом әдемі қыламыз. Әзірше бұл қадамын мысалы. Осы үйді сәл салып бітіремін ау мен. Осымен серияны. Бүгінгі серияда железо табам ба деген. Негізі. Ол мен sistemimizde sayımız. Böyle anlatımı var. Bazıları böyle ağaçlar. Bitirmeyelim, bitirdik. Evet,
Sal 13 minut bo'ldi endi. Kichkina yozajak. Endi uzoq video ishlash или bitib tuzsak давай. Давай bitib tuzaymiz. Shu videoni хотя бы не советую. Келесіде адам. Келесі серияда достар бит жасамаймын мен. Келесі серияда тек қана қызық жерін жасаймын. Мысалы, мен қазір ағаш ағамды көрсеттім. Бұл жерге ағамды көрсеттім. Ондай нәрселерді жасамаймыз. Тек қана қызық нәрсе. Угол ондай не шахтов қазғанда ондай көрсеткенбіз. Білмеймін, негізі идея болыпты. Сол идеяны жасайтын шығармын. Oyday. Bunu dikkat etsiniz mi? Şimdi ben satayım. Gidiyor da gidiyor. Код так что он это я железо повыше, он это сделал. Железо толкает лунду. Келесі серияда железаны тоқылатын боламын. Видео ойындамасақ болады. Қалай ете деп идея бар. Осылай серияны аяқтаймын. Иә, осыны серия аяқталды. Чао.